Aciari ni boritwo kumenyerana bao bari mono kimera giki athigungu kenda batigaitonyithanie na mantu jegie ntano bakiugana babengi bomba kwithira bagita kuriungira bojue indi bakethwa bekurukithirwa untuire bubu akiaria uria ni murungamiri wa ngwataniro ya Seaford Margaret Kiara na ugite tano ciari tibatere kwithwa igitoithwa na mbere kagitani gaka ni untu ni chikurukie ni kagita. Nicholas Chabari, Gachta Radio. Kwina nyembo ocha kumeneria atani ebari kuonaneria mwana mwari wengwa na emenyete thainkiwa twe batu ari tucielewa pio mwanka akwina nyembo ocha ukania mwana mwari atigatigirie egutanwa ugu yonthe intumiri kiri mwana mwari na kinya muciari na kinya ntu obonthe hati ntano cia mwana mwari itibatiri kwithira ikithi na mbere manto ya FGM but iyo yakilukira karaya but twe ari ba this is the new generation so but tutebatu pitia manto ya FGM na nkwera ba asiaribo ana ariba benzetu babo bakolazimishoni asiaribo batano barepio kenda tomba okoria community sieto na torieria manto ya ntano siare na pia ale pregnancies babu ne ana abare mirongo okenda kumantere cha kiutine baba likite kurutanwa ni gikundi ya Seaford manto omegie kurekana na ntano ochiana bare na kwimenya bobongwa na rende ntano ino cha mwana mwari kumenerwa abonene ari batibati utano na kiuni kinyume na kinya sheria cia thirikari ko gethe utanite mwana wari ukiako watwa ikikawenda cionsero ti mantu yangi ikwendwo uketa kuthitangwa mbija cheri baba ingi batekwetha bakimenya nikitumi rutano rutina maana lakini agakura we muciari wetha ukimenya rutano rwa mwana mwari rwa pitwo ni wakati ugore gutana mwana okuo mwari ukumuthurumbu ukumuinyeria na ukumwagithia kene kinthuke yao ya narua teta araitanura mantu yo jonthema ero uma ba mantu ya ntano ciari wengo na aramwera nauga kirakwenda nkuruki ya rutano rwa kirunya ikithomo kinya muciari yake ya kwithirwa ati akamulasimisha itubonetie njira inyingi muno cia kisheria ira babwiri wikinga nacio na buntu bungi burambomba kwira aciari woni ndi daktari indiberite mantu kimenchu utebio ndiba ithite na mantu yara ndiberite batetemi muntu urotemi akeya kuthwania ati mwana oke na bwiri witira ara itirite utira nduka na kauka kuri a ntu burere ni twana thomethie ni twana twenu na bubakurie na njirera yagirite amwe na ukuringana na murungamiri wa ikundi iki ya Seaford twe Margaret Kiara tukauga mero jara tona naroko na Kilgoris bena rescue center ciana baraba tukwenda gutanwa ankaromba thirikari yetu jo tuituje the former women rep kwe rescue center kire na kero atukaromba kinya mheshimiwa Kairemia joto already when women rep I could rescue center and kana tomba kwithwa twatha tuna cases cia baba tekwenda ere thoi mwana tekwenda utanwa ere thoi mwekurori ere thoi mantu jange ya maingi ya guciana na aida mukuru ka mwekoro joto kinya ekoro no bakoro no ba thine imwe tukamba kwithwa twina nturara antubeto bagwita kunoka antubeto bakenda kwithuganiria tekenda bamenya na tabakuthithia thai mwana mwari uregete gutanwa ara mwana wamba gukara safe ira ta safe home nikenda wewe ngwa ethwa kario aishua safe na antu baba mamukaretie bakari na ciari yao nikenda bamba kuwereithia ciari bao kumantere cha kiutene Gembe Central Peter Nicholas Chabari.